Mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro gihuza ababuranye n'ababo mutegurirwa kandi mugezwaho na Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika. Dutangiye umwaka wa kabiri w'urugendo dukora dufatanya urunana uwabuze agasaro ke tukamufasha kugashaka. Ababonye ababo mbashimire ko mukomeje kumfasha gushaka n'abandi. Urukundo ruvanze n'ubumuntu mugaragaza nirwo rwafunguye imitima rutuma mushaka abanyu, abo mwararanye rubunda muvuga mushize amanga, abagize neza tubavuga ibigwi. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndasubira inyuma mu minsi y'icuraburindi ry'intambara na jenoside mu mwaka w'1994 nshaka umwana warokotse ari Rudori. Hari uvuga ko yamuvanye mu mirambo yabe ari mu kiganiro. Ndashaka Nsengiyumva Aime namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru y'abahungiye hariya ku Muhima witwa Josiane, ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari i Burayi mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi. Umwana w'imfubyi wakoze urugendo rurerure agaruka mu Rwanda avuye muri Kongo yatoye abana babiri batandukanye n'ababyeyi. Ababyeyi babo nyine ntabwo twababonye, ariko kubera ko ntabwo twamenye ahantu banyuze tugeze imbere nyine duhura n'abo bana, kubera nari mbazi mbagirira impuhwe nyine ndavuga ati dukomezanye wenda ababyeyi babo turabonana. Uyu mwaka tuwutangiye twagura amarembo, abatwumvira mu Burundi bakomeje kutugana. Murumva inkuru y'umukobwa wari umubikira atwara inda arabyara, none umwana aramubaza aho papa we aherereye. Yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa babikira batumva igifaransa muri communauté nari ntuyemo. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kw'ijwi ry'Amerika. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Imyaka 29 irashize Dativa Mukabutera atandukanye na murumuna we Charlotte Mukamurera bakomoka hahoze ari komine Bwakira ku Kibuye. Dativa Mukabutera ari i Kigali mu murenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya mbere umudugudu wa Kabusunzu. Yadusabye kumufasha gushaka murumuna we ati ndetse nkunda ijwi ry'Amerika. Yewe intega amatwi cyane nkumva Venuste Nshimiyimana, nkumva ngiye muri mood, nkumva ngiye mu mwuka. Ijwi rikanyura rikanshimisha. Wabwira kankubwira akajambo kanyuma mbere kakumva wabajije umugore Butare. Yego. Utariko madame nkubaze. Iyo aturira nushaka ntunsubize. Iyo wijishura umwana ukamuha umuntu uzi kumuhaye ndabakurikira. Nibyo. Inganyo njya mu mwuka kavuga indimi. Ni byiza cyane. None se wowe tugufasha iki? Nabuze ngewe ngenda umuntu mukuru, nabuze mperuka murumuna wanjye muri 93 wankurikiraga. Yaratuye Kigali aza kuhava 93 ubwo abajya gukora n'umugabo hahoze muri komine Kayove ku Gisenyi. Umugabo ngo yakoraga mu rukiko. Kuva uwo munsi sindongera kumubona. Murumuna wawe yitwaga nde? Yitwaga turi iwacu tuvuka ku Kibuye aho ari muri komine Bwakira. Yitwaga Charlotte Mukamurera. Umugabo we yitwaga Misago Emmanuel. Umugabo we ngo akaba rero yari umuntu ngo umuryango w'uwo mugabo waga muri Rucuru muri Kongo, ariko akora mu Rwanda. Akora muri Kayova. Noneho inyuma rageze i Kigali uwo Mukamurera Charlotte yaje kwitwa Amahoro Francine. Iby'abantu byo guhindura amazina. Ndagira ngo ku buryo mbese ne bazamuvuga akimenye ngize amahirwe. Yego. Kuva uwo munsi kuva icyo gihe na gatatu sindongera kumubona. Sinabonye uburyo yari afite abana uteti wabo, yari afite undi yitwaga Eric, undi simwibuka. Kuva muri 93 Karame kugeza ubu
nta makuru ya murumuna wawe ufite? nta makuru, abandi nyine bahuye na jenoside irabica. Ubu rero navuze ntiyenda ubwo afite umuntu wo muri Kongo, yenda yaba ari muri Kongo, yenda yaba yarapfuye, yenda yaba yarahunze, yenda yaba yaragiye. Nta makuru nongeye kubona habe. None se uwo mugabo wakomokaga i Rucuru, niba bari Kayove muri 1994 bagashobora kuba barahungiye hakurya muri Kongo, birumvikana ko batagumye i Goma, ko bashobora kuba barazamutse bagana ruguru akajya iwabo. Nta makuru yaho wigeze umenya? Nta gakuru. Wigeze ubishaka se? Oya, ariko ukura ese ko kubona nimero ya Nyarugwirwa. Na mbere yuko jewe nza, wowe agatima ntabwo kigeze kagukubita ngo kwambutse kuri Goma kakuzamure Masisi, uzamuka uvuga uti ngiye kureba murumuna wanjye? Ntazi, ntabwo bari abantu ngo babiruciro yavuga n'ikinyarwanda uwo Misago Emmanuel. Ntabwo nigeze, ntabwo mpazi. Ni ukumva ngo ni Rucuro, ni ukumva ngo ni Goma, simazi. Sinigeze mbose wajya wafata inzu ukava i Kigali ngo ugiye gushakisha umuntu i Goma, ugiye gushakisha umuntu Rucuro. Utazi n'irenge, utazi n'aho utazi n'umurenge, utazi n'umudugudu. Ariko muri utu duce abo banyarwanda hari bene wacu bari batuye bibwe, ku buryo rero guhamagara mwene wanyu ukamubaza uti nta muntu witwa kanaka wamenya waba uri aho ngaho. Ndimo nshaka kukubaza nka mukuru wa Charlotte, ushobora kuba yitwa Francina. Yego. Iyi myaka ishize utamubona uyibahute? Nyine narihanganye, uretse ubone nabashije kubona abandi bose nabuze namenye uko bapfuye. Ndihangana wose namenye urupfu yapfuye, niyo mpamvu mvuze nereka nta utakanya gatagahambuye, reka ngerageze ndebe. Ibumva nibwo nabashije kubona amahirwe, ndavuga reka ngerageze yenda hari ubwo namubona, kandi niyo ntamubona ubwo nzihangana, ariko urumva ko naba nagize mu ruhare rwo gushakisha. Uyu Misago Emmanuel ni muramu wawe, nta bandi bene wabo yari afite mu Rwanda iyo za Kayove? Nta n'umwe, ntawe nzi rwose, niwe nzi wenyine gusa. Yakoraga mu rukiko i Kayove kuri komine? Muri komine Kayove. Ibyo byose hariho komine Kayove imwe mu Rwanda yari ifite urukiko rumwe. Komine Kayove. Yego. Abanyakayove baracyariho hirya no hino ku isi no mu Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika irumvikana muri ako gace, ndetse no muri ayo majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turumvikana. Abantu b'Imasisi na za Rucuru turabazi. Uzakora uko dushoboye, ndabikwijeje. Nzihamagarira, nzashakisha, hanyuma nzamenya niba yakiriho. Kandi nawe niba twumva, nitwaga Charlotte Mukamurera, ubu ngubu yitwa Mukamurera Charlotte, aza kwitwa Amahoro Francine ageze i Kigali. Nawe rero niba akiriho aratwumva, ubwo azamenya ko umushakisha umukunze. Niba kumva, mubwira akajambo kamwe k'urukundo muri aya masegonda dusigaranye. Nakwishima bikandenga umuguti, mwana wa mama, aho uri niba utabasha no kwava ari kure, basi uzakora ibishoboka byose muvugane, yumva ijwi ryawe, yumva iby'umwana wawe n'irya muramu we. Mana yo mu ijuru, nashima Imana Venuste, Imana izaguha umugisha. Icyo kintu kinkorera Imana yonyine niyo izabikora, jewe nkayifasha. Ndagushimira cyane kuba ijwi ryawe nkibyumva ko nzamubona, uko numvise rinyubatse rihuye n'umutima wanjye ngo ba. Ni byiza cyane rwose, biranshimishije kuba ufite ukwizera, ndetse ukizera ko n'ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika bishobora kugufasha mu kugarurira icyo cyizere kigatsimbatara wa mugani. Tuzakora ibishoboka rero, nitugira icyo tugeraho yuko tuzakubwira. Nagira ngo mwebwire yuko mu Mukabutera dati baro kwanda na Siderasi na Mukanguje Dorosera, kugira ngo azabimenye. Uvuga uti yavukanaga na Gatarina Mukabideri na niyo mugabo Gasipari, abo barapfuye ndabizi. Nuko turi ndazumve yo gushidikanya, yumve ko ari iwabo. Uti wacu hari muri komine Bwakira mu murenge wa Nyabinombe,
ahitwa Igitimba ni iwacu, azamvugishe yenda gusa azabikora niba hariho nta kabuza muzabonana. ni ukuri Imana iguha umugisha Venuste, Imana udafunguye. Urakoze cyane, ngaho rero ukomere kandi ugira amahoro y'Imana. Ndabashimiye, amina ndabashimiye, murakoze cyane. Urakoze nawe, ndumva umutima unyuzwe. nibyo, komera. nzajya mwumva kuri radiyo. Muri benshi mu twandikira mudusaba kubafasha gushaka abanyu mwaburanye. Jacqueline Uwineza ukomoka mu cyahoze ari komini Rusatira, prefegitura ya Butare, ubu ni akarere ka Nyanza mu murenge wa Kinazi, ararangisha Nsengimana Hassan baburaniye mu cyahoze ari Zaire ubwo impunzi zatahukaga. Avuga ko kuva icyo gihe kugeza ubu nta makuru ye afite, kandi ko yifuza kumenyesha ko we n'umwana wabo Muhoza Marie Louise bariho kandi bameze neza. Jacqueline Uwineza akaba aherereye i Kigali mu murenge wa Remera. Agasaro kaburaga. Nk'uko nabibasezeranije, iki kiganiro kiragirwa n'inkuru ndende. Ni inkuru ishingiye ku mateka y'icuraburindi no ku kubura ubumuntu byaranze u Rwanda mu mwaka w'1994. Ni amateka ariko yabimburiwe n'intambara yatangiye mu Rwanda mu kwezi kwa 10 umwaka w'1990. Nk'uko amateka aba asobekeranye ntavumbuka ngo akorwe umunsi umwe, yaranze u Rwanda niko tuyabagezaho dushingiye ku buzima bwa bamwe mu bavandimwe b'Abanyarwanda. Reka tuyafatire ku Muhima wa Kigali mu mwaka w'1994. hari umuryango wa Innocent Nsengiyumva na Alphonsine Nikuze biciwe aho bari bihishe. Mu muryango wose hasigaye umwana umwe, Aime Nsengiyumva. Hanyuze uwo nakwita umusamaritani. Ni inkuru y'ubuzima, ni inkuru y'amateka. Umunyampuhwe n'umutumire w'Agasaro kaburaga yitwa Jean Marie Vianney Mundanikure, atuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Rusheshe, umudugudu wa Ruhosha. ndashaka Nsengiyumva Aime namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru y'abahungiye hariya ku Muhima witwa Josiane, ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari Burayi mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi. Nabavanye mu mirambo famille bamaze kwiyicara ku Muhima munsi yo kuri Minisura niho bari. Hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki? Ninde wagufashije kubamara impumu? Yambereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora, ndavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri 7 bari bamaze gupfa. Nagerageje ibyo ari byo byose. hari nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri CHK hariya mu mujyi. Hari umumama twari duturanye wundi witwaga Mama Bubu wigeze gukora kwa muganga, ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka. Aramfasha ampa ibipfuko, abana ndabapfuka. Maze kubapfuka wo Nsengiyumva Aime nshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi, bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegarega twenda kugwa hasi. Urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose, mbageza CHK bashyikiriza nyirasenge wa se. Arambwira ati Imana ishimwe, ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye. Ubwo naratashye ngeze mu rugo nanjye kumwe masubiyeyo. Wari konseye wari uhari icyo gihe akoresha inama, bamenya ko abo bana nabarokoye nabavanye muri iyo mirambo. Baravuga ngo nanjye ngo banyice kandi banyicane n'abo bana. Ubwo nibwo nahise ntunga nanjye ngenda ubwo kuko narahunze mva i Kigali ku Muhima, umeze ngenda ndorongotana ndangera no muri Kongo ubwaho nagezeyo. Nibyo ndigeze nko muri 95 kwenda gushira nibwo nahindukiye ngaruka mu Rwanda kuko nahunze ndi jyenyine hamwe n'umuntu n'umwe muri famille twari twajyanye. Ubwo rero narahindukiye ndagaruka, ngeze mu Rwanda nsanga n'ubundi wacu aho twari dutuye naho hari umuntu wari wahabohoje, arampiga cyane ashaka kunyicisha, biranga bifata ubusa, turaburana ndamutsinda. Maze kumutsinda ariko n'ubundi birangira hagumanye.
ubwo rero naje ngeze i Kigali aho ngaho twari duteye ku muhima munsi yo kuri Minisura nsanga hari umuntu ngo wavuye muri Canada ntekereza ko ari murumuna wa se wabaye yaje ngo aje kumufata yumvishe ko hari ari urokotse wenyine baranshaka barambura ubwo rero biba ngombwa ko ngo bari bakatishije indege basubirayo basubirana muri Canada uhereye icyo gihe kugeza ubu ntabwo nari nakamenya ese ari muri Canada yo hagana he sinzi ngo ni hehe gusa numva ko ariho ngo ari muri Canada gutyo gusa. Mama Bubu se wigeze umenya agakuru ke uzi aho aherereye? Kuva jenoside yahagarikwa nakomeje nshakisha umukecuru abo mbajije bahakorera bakambwira ngo umukecuru ntibamuzi ariko bikagaragara ko ari nko gushaka kunyuma amakuru gusa kuko yakoze igihe kinini primaire ntari narayize muri ka Kigali kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa 8 nahanyuraga buri gihe ari hakorera. Wakoze igikorwa cyiza cy'umuntu kandi ndakumva rwose kuba ushaka kubona uwo mwana rwose mubonye umutima wanjye watuza kuko byanga bikunda urumva ababyeyi babishe ntari ndeba babatemaguye ntari ndeba kubw'amahirwe ndasenga nk'uko witwa ngo nshimiye Imana nanjye nshimiye Imana cyane no kuba unyakiriye kuko mu kuri nasenze isengesho rivuga ndetse koko Mana aba bantu bawe bose niko bashize bavuyeho niyo kubona mbona akana kamwe karegutse mu mirambo agira ubwoba n'ikiniga karavuga ngo sinzicara katekereza ko nanjye ndi umwicanyi ndakabwira kararyama mu kandi kanya ndazenguruka mbagezeho kuko barabishe bamaze kubica ndetse barimo bahita bayitwika njya kurwana ko n'imiriro itabagera wenda ngo ibote mbona hagurutsemo n'ako ngako kitwa Nsengiyumva Olivier ko bari baravutse ari impanga ari babiri ngiye kumva numva hagurutsemo n'uwo mukobwa witwa Josiane nawe aravuze ati rwose nanjye mbabarira unjyane navuga nta kibazo nimuze nabarokuyemo ari abantu 3 muri iyo mirambo kuko babishe famille yabo ahantu bari bihishe barimo ari nk'abantu 12. Nsengiyumva ni ukuvuga sekuru yitwaga Muzehe Ruzigana yahoze akora muri Zari yari ari mu kiruhuko cy'izabukuru yari asigaye atuye kuko muri Zari yaranahabaye ari i Butare muri Zari Rubona. Ubwo rero jenoside iba yarasigaye atuye Nyamirambo imbere yo kuri Club Rafiki afite n'umuhungu twakundaga kwita Reyo ari François ari bucura bw'uwo musaza Ruzigana nawe yacuruzaga mu kaceke kacuruzaga fanta za Coca-Cola kari imbere neza kuri Club Rafiki ari Nyamirambo. Nta bandi bene wabo bana waba warashoboye kumenya barokotse? Nta n'umwe warokotse kuko famille yose aho ngaho bica papa bica ababyeyi bica mama we bamwicanye na se wabo witwaga Mwumvaneza Jaremo. Uwo Mwumvaneza Jaremo yari umushoferi atwara taxi ya minibus yakoraga Kigali Butare iyo bayitwikiye munsi y'inzu yo kwa Kabugara ku muhima hino ya Koro primaire yaho bamwicanye rero bamwicanye na Rufonsina ariwe mama wabayeme bamwicana n'umumama witwaga Hilariya bamwicana n'umukecuru bavuga ngo ni nyirabukwe ya Rubangura Vedaste ndetse na nyina wa Vedaste bari kumwe babicana n'akandi kana kitwaga Kadudu k'agakobwa babicana n'undi mwana mushiki abo yakurikiraga uwitwa Kantarama Marie Louise Natasha bamwicana n'umuhoza Nadina ndetse bamwicana na bucura wabo witwaga Uwaserezini. Abo bose barabishe nta n'umwe warokotse kuko na ba nyirarume uwitwa Kavange wari utuye mu cyafi nawe baramwishe n'uwitwa Rusanganwa wari umukomvayeri muri Onatarakomu nawe baramwishe n'undi witwa Mungu nawe yakoraga kuri iyo taxi yatwarwaga na se wabo nawe baramwishe nta n'umwe wasigaye kuko ba nyirasenge bo bari babiri hari witwaga Maria n'uwitwaga Glorioso bari barapfuye mbere ya jenoside. Nyirakuru ubyara nyina wabayeme yari atuye umukecuru nawe yari yaritabye Imana mbere ya jenoside yavuka yari atuye Rulindo ni naho yabaga. Jean Marie birumvikana ko umuryango wa Nsengiyumva uwuzi neza mwari muturanye? Twari duturanye noneho ababyeyi be nibo bandeze kuko niza ariho ari naho ni aha ari nabo bambye mu batisimu babyara na mushiki wanjye mu batisimu. Jean Marie urakoze cyane kuri aya makuru umpaye amakuru uhaye amateka y'u Rwanda ndahamya ko Nsengiyumva Aime akumva niba kumva azaza kukureba kandi nanjye nkwijeje ko niza mu Rwanda nzagushaka ngushimire. Urakoze cyane Imana ibahe umugisha.
sinigeze nkubaza impamvu ushaka Nsengiyumva natwawe n'amateka umbwira, ariko se uramutse umubonye wamubwira iki? Nsengiyumva ndamutse mubonye kandi niba arimo anyumva, ni umuvandimwe wanjye pe, ni umuvandimwe wanjye mu kwemera ndabyemera. Ababyeyi be barandeze, nabanye nabo bapfuye mbareba. Nsengiyumva ndamukunda. Nsengiyumva ahari nkanamubona amaso ku maso nabishimira cyane. aba ko ari igitangaza, kwaba ari nko kuzuka kwa kabiri, kuko ubwa mbere ho mubona narasenze ari mu mirambo, mbona aregutse ndamubona. n'ubu mfite icyizere, mpora nsenga ko n'ubundi amaso ku maso tuzongera tukabonana, kuko twarabanye, icyo kurya cyo kwambara byose twarabisangiye. Nsengiyumva ndamukumbuye, Nsengiyumva ndamukunda rwose. Imana hari imuha amahoro, imurinde, tuzabonana. Mbifitiye icyizere, mpora nsenga, mpora ndota ko sinshobora kuzava muri uyu mubiri ntongeye kumubona, kuko ni ibintu mpozaho umutima kandi nsenga cyane. Komeza ugire ukwizera n'umutima wuje ubumuntu wagaragaje muri 94. Sintanga ubutwari, sijya ubugaba butangwa n'Imana, ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa. Nawe wabaye indashyikirwa, komera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Agasaro kaburaga. Abatwumvira mu mujyi wa Kigali muradukurikira kuri FM 104.3, abari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, ndahamya ko mutwumva neza cyane cyane. Nakure Esther uhatuye akaba yarasabye Agasaro kaburaga kumufasha gushaka umugabo we witwa Hirwa Justin. Avuga ko yavuye mu rugo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2014, agiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda. Atarava mu rugo akaba yarakoraga mu igaraje yari iherereye i Nyabugogo ahitwa kwa Murokore. Muri bene wabo w'umugore Esther Nakure yibuka ko harimo Kimbi na Lucien, ariwe yagiye asanga mu nkambi ya Nakivale. Aragira ati, abana babiri wasize n'uwo wasiza nkwite, bose bifuza kumenya amakuru yawe. Mu kanya murumva inkuru y'umwana w'umubirigi wavukiye mu Burundi akaba amaze imyaka 30 atazi papa we aba mu Bubirigi. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona. Wicika intege, shaka agasaro kawe muzakabona. Shaka agasaro kawe muzakabona. Ikiganiro Agasaro kaburaga gikomeje kwagura amarembo. Abatwumva bari mu Burundi barandika ari benshi bambwira bati, dufashe gushaka abacu bari mu Rwanda. Abandi bati, dufite abana twavanye muri Kongo, turabashakira ababyeyi babo bakomoka mu Rwanda. Abandi bati, dufite abana b'Abanyarwanda bageze hano 1994 bahunga jenoside, turabashakira ababyeyi. Turacyakora ubushakashatsi bwimbitse tuganira nabo bagira neza. Igihe nikigera tuzabagezaho amakuru yuzuye. Muri kano kanya nk'uko nabibasezeranije, nabahitiyemo indi nkuru ndende, inkuru y'umubyeyi ushakira amakuru umwana we wifuza kumenya papa we hashize imyaka 30. Umwana w'umukobwa yari umubikira ari mu Bubirigi. Umwana w'umukobwa w'umurundi kazi yiga amashuri y'ubuganga, abyara umwana bituma ava mu bihayimana. Umwana ntiyamureze kuva mu mwaka w'1992. Madamu Felicite Ntirampeba ntiyongeye kubona umugabo babyaranye umwana. Uwo mugabo nawe yigiraga ubuganga atyaza ubwenge kuko yari yararangije kuba dogiteri. Madamu Ntirampeba atuye mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi muri komine Ngozi.
jewe naravyaye umwana azokwiza imyaka 30 itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Aba mu gihugu c'Ububirigi afise nationalité belge. Namutwaye kumugirisha adoption ku bagenzi afise amezi 9 bitumwe nuko papa wiwe twahaniye mu Bubirigi twahise turana inda imaze amezi 3 kuko yari karagira medicine yari karagira santé publique Anverse nari karagira medicine tropicale. Hanyuma kubera kuko narabimubariye yavyitayeho ncambona nta nakamaro gusura kumurondera namwadobutije kumva ko jewe nari umubikira narenda Imana nari maze mu myaka 10 kandi yabaye surprise nta decision narifashe ntitwakundana mbese yabaye nka viole kuko amwatiye viole kuko ntitwari twabisezeranye. Yabaye surprise kubera kuri je yabaye surprise wewe yari yarabiteguye kumbure mugabo je kuri je yabaye surprise. Noneho reka nyongere byumve neza muri 91 uri mu Bubirigi urigira ubuganga. Icyo gihe se wari ukiri umubikira? Nari umubikira. Hanyuma uwo mugabo mwakundanye mvuge ko mwakundanye nibwo bwose umbwira ko yagufashe igiturumbuka cyo wowe usanga ari viole, yari umwe mu bihaye Imana cyangwa ari umuntu usanzwe? C'était un médecin yari karagira santé publique, yarasanzwe ari médecin généraliste avuye mu Rwanda. Hanyuma yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa babikira batumva igifaransa muri communauté narinuyemo nuko yamenye. Ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi cyo wakoraga kirazwi, uwo muntu mwabyaranye yitwa nde? Yitwa Kaberuka, Dr Kaberuka Jean Bosco. Akaba atuye hehe magingo aya? Ubu ntavyo nzi, narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura. Ari mu Rwanda mugabo uko biba kose ari mu Rwanda, urumva ko haciye imyaka myinshi. Uko biri kose umuganga w'umunyarwanda witwa Kaberuka Jean Bosco ntibaba babiri babumwe, abari umwe gusa, aho yaba ari hose akiriho aza tuzamenya aho aherereye. Ariko reka tukomereze gato ku mwana mwabyaranye. Uragira uti anteye inda ndi umubikira, menye ko ntite, umubwiye yagushubije iki? Yambariye ko arazi Ububirigi, s'il faut décider quelque chose comme le crétage il est disponible, ndumva ko atari disponible d'accueillir l'enfant. Hanyuma kandi jewe na préfère kwadobutisha umwana kubera wewe sinashaka ko umwana azoregwa na mukase wiwe, kandi jewe ico gihe nari maze imyaka myinshi ntari mu gihugu c'u Burundi, je sinari dispose yuko nico nogira. Wiyemeje kugumana uwo mwana, birumvikana wahisemo gutanga ubuzima, ariko se nk'umubikira wabyifashe muti? Tukiri mu Bubirigi twari hariho couple twigana, umugabo niwe twigana muri iyo medicine tropicale, twahora tuganira ivyo muri Afrika, hanyuma akavuga ati je vyonezera kwadobuta umwana. Sinari bwasame niyonda niho nari ngishikayo, ni juste amugiranira contact n'abantu bakakubera sympathique mukaganira. Hanyuma rero burya kubera nari nize mu Butaliyano les infirmiers, ico gihe navuze ntihagarara muropose abantu babiri, couple zibiri, couple yo mu Butaliyano niyo couple yo mu Bubirigi namenye. Uzotangura kwishura nkabona umwana avutse akomeye, nzoca ndamutanga anadosio. Hanyuma rero watangwe kwishura niyo couple yo mu Bubirigi, yo ko bari basanzwe bafise umwana umwe, ico gihe nari namusize afise nk'amezi nk'abiri. Ndababaje nkumva baravyumvise baravyakiriye, ndababwira ko uwo muntu ngomba kupropose umwana wiwe ari jewe nyene, kuko nari navuye mu Bubirigi tasuye ko namubariye, mbese sinumva ko nobugurukira nkababarira ivyo ndiko ndabamo. Hanyuma rero umupapa acaraza mu Burundi, mugabo sinahise ndamuha umwana, na préfère konsa umwana amezi 9.
jewe naciye ndamutwara mu Bubiligi rero umwana akwije amezi 9 nje ndamutwara mu Bubiligi hanyuma rero ndamushikiriza les parents adoptifs. none se mbere y'uko ubaha umwana mbere y'uko umwana umwitwarira ukamujyana mu Bubiligi wowe ubwawe wigeze umenyesha ubutegetsi bw'u Burundi ko uwo mwana ugiye kumuha undi mubyeyi uzamurera? Yego nararondeye umwavoka turabigira byose biciye mu mategeko. Byanyuze muri sentare nk'uko biteganywa n'amategeko kugira umwana agende? Yego. Impapuro urazifite zose? Impapuro nazihaye se wiwe kugira ngo nshobore nazihaye les parents adoptifs kugira ngo bashobore kumurondera nationalité bamurondera n'ibikenewe mu Bubiligi niko babinsavye bavuga. Umwana uramujyana umusiga mu Bubiligi wongeye usubirayo kumusura cyangwa se hubahirijwe uko bigenda bakubwira yuko uyu mwana umutanze kugira ngo arirwe utamugiraho uburenganzira kugeza agize imyaka 18? Twaravuganye n'abavyeyi bambwira ko bazomuha uburenganzira ngashishikara gusura umwana mugabo siko babigenjeje baciye bugara imigenderanire mu nyuma naragerageje ndabe ko nosura mu Bubiligi gishobore kubaramutsa mugabo ntibyakunda. Ni ukuvuga ko babandi bari inshuti zawe bagufashe mu mugongo wagijeho ikibazo cyawe bakacyumva igihe wari ugeramiwe utwite bitunguranye bakemera kukurera umwana wabasubiye inyuma babwiye uti wa mwana aza kumureba barakwangira? Oya nasubiye inyuma ndababwira ko twogumana imigenderanire ngo twari twarabisezeranye no muri sentare mugabo baravyanka bavuga bo baratinya ko no hava ndabatwara umwana baratinya ko umwana yomenyera kumbura agahava ashaka gumana na mama wiwe baciye bugara imigenderanire baca ntitwasubiye kuvugana. Ubu hashize imyaka ingahe mutavugana? Kuva muri 91 kugeza ubu ntabwo muvugana? Twaravuganye gushika umwana afise imyaka 4 maze gushaka gutangura kuvugana n'umwana hanyuma bo baca bimvira ngo no hava amenyera kuvugana umwana agahava yifuza kubona na mama wiwe baca barankama biduca turaheba. Mugabo rero shakane jewe nagumye ndwingi ku butumwa bwo kwipfuriza anniversaire umwana umugabo n'umugore bahavuye bavana umwe afata uwundi mugore uwundi afata umwe afata umugore uwundi afata umugabo. Umwana ajyanwa nande? umwana be n'abandi bana bandi baci bajanwa na mama wiwe na mama wabo. Reka noneho nabo tubavuge abo babyeyi bagiye kukurerera umwana bitwa bande? Umugabo yitwa Nemayeshi Farze n'umubirigi umugore nawe yitwa Marie Christine newe umengo si umubirigi kazo niwo muri Irlande nibaza. None se ko watangiye umbwira ko umwana agiye kugira imyaka 30 ko arengeje imyaka 18 ubu muravuganuza aho atuye? Umwana ubu atuye mu Bubiligi nibaza ko akiri mu gisagara ciriye sinkunda kubishimika ko nsigaye mubaza juste umwana turavugana turi en contact. Umwana amaze kuba afise 18 yarandondeye wenyene yatanguye kundondera kuko ngira yarasinimira abavyeyi hama arandondera icyambere yambaje yavuze ati shaka papa. Jewe rero ndamubwira ndagerageza ndamucira ku mayange dukeyi igituma adashobora kubona papa mugabo ko ngiye kurondeza. Yego. Ndamuha amazina ya se nawe nyene rondera hanyuma iriya 2 ans naragiye mu Butaliyano mberekeje abana bagwaye imitima bagiye muri operation intervention chirurgicale. Umwana caraza mu Butaliyano turabonana twamanye juste 30 minutes kubera ko nategereza kuba ndiko ndakurikirana abana iyo munsi kandi abataliyano nabo baratinye ngo hava ntoroka ngacampe ba mission yanjanya oro nicyo kifuza mugabo urumva ntibavyizeye. Umwana twabonanye juste 30 minutes yararize cyane gose ambwira ko yifuza kubona papa nawe. Ubu rero turavugana kuri Instagram turavugana kuri Facebook. Ubu rero hano ku Ijwi rya Amerika mu Gasaro Kaburaga tugufashe iki? Tugufashe gushaka Dr. Kaberuka aho aherereye tumuzana kure n'umwana we nicyo ushaka ko tugufasha? Nicyo nifuza cyane gose. Wa mubyeyi we ndakumva kandi icyo ushaka ni neza y'umwana wawe. Papa wa Jean Sebastien niba yumva Ijwi rya Amerika muri aka kanya azamenya ko ishami yashibutse rigiye kuba inganzamarumbo. Mu kanya wambwiraga ko ubifata nkaho
byakubayeho utari wabyiteguye ndetse nk'aho ari ibintu byakugwiririye bigiyemo ibintu nakwita ingufu, iyo wongeye ugasubiza amaso inyuma usanga icyo gihe cyarabaye igihe cy'umugisha cyakuviriyemo urukundo usangiza bose cyangwa se impamvu yo kwiheba n'agahinda. Mbwira guhura kwawe na Dr Jean Bosco Kaberuka uri umubikira mukabyarana umwana, iyo ubyibutse wumva umeze ute? Dr Kaberuka mu bisanzwe urabona twarahurira muri universite, yari asanzwe ambereye imfura, yari umuntu mwiza kandi nawe yariko arafasha abandi. Ibyo bintu byabaye je nabifashe nk'inzira z'Imana zirenga 1000, sindamushavuriye, sindamwibuka n'umubabaro mu mutima, mbona ko ari la providence, inzira z'Imana. Imana yavuze ngo cagaha, utegereza guca ngaho nyene. Ni ukuvuga rero n'ubu nomubona, n'ubu twohura n'umuvandimwe, nuko tutasubiye kubonana gusa. Umwana ndakunda cyane uwo mwana, ndamwifuriza neza, na Dr Kaberuka nyine ndamwifuriza neza kuko twarabyaranye umwana w'umuhungu, natazi ko ariho. Jewe sinigeze ndonye ingene ndamurondera mu maguru masha, kumbure ndamuronye imbere mu maguru masha mu myaka yaheze, kumbure nari gushobora kumuronka. Felicite, urashaka kumbwira ko Dr Kaberuka atazi ko afite umwana? Ntabyo nzi kubera ko umva two twavanye mu ntango ngisa mu uwo mwana. Ntazi niba warabyaye, ntazi niba warakujije, ntacyazi. Nta na kimwe azi, je nibaza ko atana kimwe azi. Twizere ko iyi nkuru azayakira nk'inkuru nziza. Yego. Ndagira ngo Madame Felicite Ntirampeba ngushimire kuba wizeye ikiganiro Agasaro Kaburaga, kandi ndakwifuriza gukomera ukagira akazi keza, ukomeze ufasha abo bantu bagukeneye, ni benshi. Yego, nyuma yaho ndafise abana benshi bato b'imfuvyi bagize ibibazo ndiko ndafasha, nico gituma no kuri ndayita nk'inzira y'Imana. Ego ndabashimiye kandi ndabizeye cyane, ndizeye cyane Imana yatumye duhura na mwebwe kuko n'umugenzi yampaye izi nimero. Ni ukuvuga rero ni igikorwa cy'Imana kuko gushika uyu munsi ntivyari bwakunde ko ndo nk'umuntu yobimfasha, kandi biramutse bikunze umwana wanje nawe azoryoherwa rwose, bizomunezera cyane kubona aronse umuvyeyi. Tuzagufasha uko dushoboye, ndabikwijeje. Yego, murakoze cyane, muhezagirwe cyane. Agasaro Kaburaga. Tugume mu Burundi. Valentin Mvayokugenda na Gatabaruke Salvatore batuye mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava ku mutumba wa Kabogi. Hashize imyaka 35 batabona papa wabo, yabashije ari bato, ndetse na mama wabo arabatajya mu Rwanda. Ubu barubatse. Valentin Mvayokugenda ari mu kiganiro n'Agasaro Kaburaga. Kugira dusigare twenyene nuko mama yabona ko bitari bukunde ko ari bugenda tujanye, kubera yaragiye yarasanzwe yabiriwe ku wundi mugabo. Uwo mugabo nawe hari hageze ko asubira mu gihugu iwabo, baca bagenda bajanye. No kuvuga umukuru w'igihugu yarahari ico gihe yatanze itegeko yuko atamunyarwanda ari bubandanya aba mu Burundi. Mu nyuma cagenda rero agiye ahunze ava mu gihugu cy'u Burundi asubiye iwabo mu Rwanda, bica bituma dusigara twenyene. Ni ukuvuga ko mama wawe yatandukanye na papa wawe ashaka umugabo w'umunyarwanda? Ariko gusa papa wacu niwe yatanguye kuduta, niko guca rero mama wacu ashakana n'uwundi mugabo. Uwo mugabo rero niwe yari umunyarwanda. Iryo tegeko ry'uwo mukuru w'igihugu risohotse yuko abanyarwanda bose basubira mu gihugu iwabo, bica bagombwa ko bagenda bajanye. Twebwe rero duca dusigara twenyene. Akaba ariyo mpamvu rero twariko turamushakisha kugira twumve ko twomutora canke tugapfuma dutora abamukomokako. Murashaka mama wanyu? Ego. Yasubiye mu Rwanda muhe mwaka? Basubiye mu Rwanda mu 1989. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo mwigize mugerageza kumenya amakuru ye? Oya, kuva icyo gihe ntabwo twasubiye kumenya amakuru yiwe, ari nayo mpamvu twariko turamushakisha. None se nawe ntiyongeye gusubiza amaso inyuma ngo amenye ko yabyaye, ashake kumenya amakuru y'abana be?
kuva icyo gihe agenda ntabwo yigeze asubira kugaruka ino mu Burundi. Ko yabasize muri batoya, ubu murubatse, muri abagabo, hashize imyaka 30 irenga, muricara mukavuga muti mama yaradusize ariko turamushaka, tukeneye kumenya amakuru ye. Ego. Ni iki mukeneye ko mudakeneye konka? Ni iki mukeneye muri uwo mubyeyi? Icyo dukeneye kuri uwo mubyeyi ni ukubona gusa yuko yoba akiriho, hanyuma tukabona abo baba bamukomokako, kuko yari umuntu twakunda cyane. Nubwo byashyitse tugatandukana, twaramukundaga. Nawe yarabakundaga, ntabwo yabangaga, ntiyagiye abanza. Nawe nyine yaradukundaga, gusa nuko nawe nyine mu kugira Avino bari bamaze kubyarana abana n'uwo munyarwanda. Twe rero twako turamera nk'abisumbura, ariko bo bari bakiri bato. Icavyanka yuko ari bute abo bana bakiri batoyi, natwe turiko turamera nk'abisumbura. Ese abo bana amazina yabo urayazi? Amazina yabo ntayo dushobora kwibuka neza, ariko gusa ari amazina babatazira, abo twibuka babiri, mugabo pana amazina yabo ya nyaki. Babataziraga nde? Hariho uwo batazira Ntuzeya Budogori, hariho n'uwundi batazira Toto. Mama wawe we yitwaga nde? Mama wacu yitwa Inanuma Guderayi. Naho se umugabo wamutahanye mu Rwanda yitwa nde? Umugabo yamutahanye mu Rwanda izina ryiwe ntaryo tuzi. Mukanya wambwiraga ko na papa wawe yabataye akajya i Bugande. Papa wawe we yitwa nde? Papa wacu yitwa Bahenduwuzi Simone. Nawe nta makuru ye muzi kuva imyaka 35 ishize? Oya. Ubu se wakwereka papa wawe we wamubwira iki uramutse umbonye? Icyanyereka papa wanje nawe byanezera cyane, kuko urumva nawe nyene ntituzi ukuntu byagenze kugira ntashobore kugaruka kuturaba, kuko nawe ntitwaramukunda. Valentin, mva yo kugenda wowe na Salvatore Gatabaruke murashaka ababyeyi banyu, mama wanyu na papa wanyu mwatandukanye durashize imyaka irenga 30. Ndagushimye cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika ukatwifashisha kugira ngo tukugereze ubutumwa kure, kandi tugufashe gushaka ababyeyi bawe. Nkwifurije amahoro, komera. Murakoze. Agasaro kaburaga. Byari bizwi nk'ukuri kw'Imana yirirwa ahandi gataha mu Rwanda kubera ishyano ryahabaye 94. Hari bamwe bibaje bati ya Mana yacu yari he? Ariko uhereye ku nkuru wumva zuje neza ziva mu Rwanda, wagira uti ya Mana ishobora kubitaha idasakuza, ikakirwa mu mitima y'abayikunda. Mbikurije ku nkuru y'abana babiri bavindimwe, Jean de Dieu Hakizimana na Asifiwe Mukeshimana, baburanye n'ababyeyi babo bahunguka bavuye muri Kongo. Bari mu nzira babonwa n'umubyeyi nawe w'imfubyi, arabarera arabakuza barya icyariye. Yitwa Uwimana Yvonne, atuye mu karere ka Bugesera, akagari ka Bukuba, umudugudu wa Kamatungo. Arifuza ko abo bana babona umuryango wabo mugari bagashira intimba n'agahinda. 2004 nyine twabanaga n'umubyeyi w'iwaho ngaho ari inshuti, ariko nyine turagera haba ibibazo nyine by'intambara iraba. Umaze kuba nyine ababyeyi babo nyine ntabwo twababonye, ariko kubera ko ntabwo twamenye ahantu banyuze, tugeze imbere nyine duhura n'abo bana. Kubera nari mbazi, mbagirira impuhwe nyine, ndavuga ati dukomezanye, wenda ababyeyi babo turabonana. Ariko noneho ntabwo twabonanye, birinda ubwo tugera mu Rwanda. Ubwo nyine tugeze mu Rwanda dukomeza gushakisha, ntabwo nyine twabimenye uburyo kibimeze, ntabwo twabamenye. Ariko kubera ko papa wabo yavugaga ahantu yavukaga, ko biba ngombwa sinari mpazi nanjye no mu rugo, kubera navuye nyine mu gihugu mpungana n'abandi, ntabwo nanjye namenye mu rugo. Ariko kubera ko nyine nari narashatse, dukomeza nyine gutyo n'umugabo, rero abo bana turakomezanya
tumaze gukomezanya nyine turagumana nyine nahuye n'ibigeragezo byinshi bikomeye gushakisha iwabo narababuze ariko papa wabo kubera nari muzi nzi amazina yiwe ndavuga ati wenda hari igihe Imana izamfasha nkamubona kubera uburere ntabwo bwari bumwe nanjye kubera nahunze nyine mu rugo ntahaje munguka nyine gutyo nzi iwabo n'umugabo ariko nyine urumva byabaye ibintu by'ibibazo cyane n'intambara zikomeye nyine niba nakomeje gukurikirana ikiganiro numva hari abantu bagiye baburirwa irengero bakabura imiryango ariko kubera ko muri abo bantu beza nyine mwashakishirizaga iyo miryango nanjye ndavuga ati kanzabahamagare ngo nzababwire ukuntu bimeze wenda mwamfasha ubwo nyine abo bana nabo bakazava mu bwigunge ubwo buryo ki nafashe nimero nza kuyihamagara mbo baranyakira nandika SMS ubwo mbona iyo nimero irampamagaye irambwira ngo izamfasha gusa Imana ishimwe ndumva ari umugisha hari igihe Imana nanjye yangirira neza abo bana ikabakura mu gahinda wenda nibishaka nuko ibintu bimeze ubwo rero nkaba nararangishije nkavuga ati niyo papa wabo yaba yarahungutse nyine yaratahutse ari mu gihugu yakwimenyekanisha cyangwa se akaba yampamagara nkamwereka abana biwe ubu barakuze nyine babaye bakuru ubundi bari batoya byari bigoye bikomeye nanjye ndabana nyine gutyo n'imfubyi nashatse bibigoranye ariko Imana yo mu ijuru yarandengeye nyine ngo nkaba nyine nari ngitegereje numva ko wenda hari igisubizo nzabona. Uwimana Yvonne, igisubizo cyawe kitangirira hano. Mugenzi wanjye uri Kigali wakwakiriye ntabwo yagutengushye, ubutumwa bwawe bwageze aho ugomba kugera. Uwo mupapa w'abo bana nagira ngo mbwira abumva ijwi ry'Amerika ko yitwa Nshokeyinka Claude, akaba yaravukaga mu cyahoze ari prefecture ya Byumba muri komini ya Murambi, muri segiteri ya Kiramuruzi, muri serire ya Rwankuba. Ndahamya ko hari abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika bari mu Rwanda, aho ngaho bari no muri Kongo, bari no hirya no hino ku isi muri Afurika batwumva. Ndahamya yuko hari umuntu uzamenya uyu Nshokeyinka Claude, niba akiriho tuzamenya amakuru ye, niyo yaba atakiriho ntabwo azabura umuvandimwe uzigaragaza kugira ngo aze arebe abo bana babo, Hakizimana Jean de Dieu na Mukeshimana Sifiwe. Nagira ngo ngushimire, nkunda gufata aka kanya ngashimira ababyeyi nkawe batiyitaho ubwabo bagasangira dukeya bafite n'abana b'u Rwanda n'abana b'Imana, bagize igikorwa gikomeye. Ni bya bikorwa mu Rwanda mwita ibikorwa by'indashyikirwa byo kutireba, mukaba intwari mugasangira n'abandi. Ibyo bigeragezo wanyuzemo rero byari ibigeragezo by'urukundo. Turi hano kugira ngo tubafashe, mwongere mugire ukwishima, tubafashe, mukomeze mufashe abo mushoboye gufasha. Niba uyu Nshokeyinka Claude akumva, niba hari n'umuvandimwe we ukumva, birumvikana Nshokeyinka wari umuzi imbere, niba kumva cyangwa se niba hari n'undi muvandimwe we ukumva, niki ushaka kumubwira na yahe makuru ushaka kubaha yabo bana Jean de Dieu na Asifiwe mushiki we? Ikintu nabanje kuvuga gusa nagushimira Imana izaguha umugisha ibihe byose, ibyo ukora byose ubugingo bwawe Imana izajya iburinda, kubera ko hari abantu benshi wafashije bagowe. Urakoze. Gusa icyo nababwira babo banyumva pe, abo bana ndabafite nahuye n'ibigeragezo bikomeye bigoye, ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko ntawapfuye cyangwa ngo ahure n'ibibazo, baracyahagaze. Gusa agahinda bafite nuko nta babyeyi babo bafite bababyara, kandi nta n'umuryango bazi, urumva biba bigoye. Ariko ijuru hari Imana itabara, baye banyumva bariho, yaba ariho nawe cyangwa se
n'abavandimwe be cyangwa n'ababyeyi biwe bashaka nyine kuri nimero yanjye bakaza bakareba abo bana. Nicyo navugaga gusa, Imana izaguha umugisha, Imana izaguha umugisha. urakoze cyane, nawe igukomeze iguha umugisha nawe mwinshi cyane, kandi ikomeze muri wowe urwo rukundo rwa kimuntu na kibyeyi ufite, urakaruhorana. Ivona Uwimana ngusezeyeho ngusabira amahoro y'Imana. Urakoze cyane, nawe Imana iguha umugisha, kandi ibihe byose Imana izajya ikwitaho, yite no ku bawe no ku nshuti zawe n'imiryango, n'abakwifuriza amahoro bose Imana izabaha umugisha. Urakoze cyane. shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Ninde ufite uburenganzira bwo kurangisha umuntu, haba hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga cyangwa se ahandi? Umuvandimwe we, nyina wabo, se wabo, nyirarume, nyirasenge, mubyara we, inshuti ze. Abaduhamagara tubasaba kuduha umwirondoro wabo wuzuye uhuye n'uri mu ndangamuntu, kugira ngo tumenye neza ko uwo tuvugana bifitiye uburenganzira. Icyo tutamenya nicyo muba mwavuganye nk'umuryango, icyo mwumvikanyeho. Uwitwa Muvunyi Josephat atuye mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, akagari ka Birira, umudugudu wa Kabuguyi. Yaraduhamagaye ati numvise uwitwa Mukunde Nteshadiya arangisha umwana witwa Muvugizi Moyije, akubwira ko avukana nawe, atamakuru yabahaye siyo. Ntabwo ariyo, kuko njyewe nitwa Muvunyi Josephat, wanjye witwa Muvunankiko, hakaba na mushiki wanjye witwa Nyiransabimana. Twembi tuva indimwe n'uriya mwana witwa Muvugizi, tukaba tuva indimwe mwacu mama na papa. So ariya makuru rero uriya mudamu yatanze ntabwo nzi impamvu yabikoze, nicyo cyanteye n'impungenge. Niba azi ko we ubwe duhari akaba atarigeze agira umuntu akonsirita cyangwa ngo tubimuhere uburenganzira, ahubwo akaza gutanga amakuru nk'ariya, nicyo kintu cyanteye impungenge. Ndavuga nti nzakoresha uburyo bwose ndebe ko twavugana, noneho ngusobanurire ukuri kuriya mwana. None se Mukunde Nteshadiya wowe uramuzi? Mukunde Nteshadiya ndamuzi, kuko papa we na papa wanjye nibo bava indimwe. None se kuba yarashakishije uriya mwana bivuga yuko amubereye nyina wabo, kosa yakoze n'iriye? Ngo ikosa yakoze nuko we ubwe arabizi ko duhari kandi tuvugana inshuro nyinshi, ariko ntabwo yigeze yicara ngo atubwire cyangwa avugane n'umwe muri twebwe, wenda avuga ati mu nk'uburenganzira njye gushaka uriya mwana, kuko edaheri byabaye ikibazo kubera ko nanjye naramushakishaga, ari nacyo cyanjye ndetse amakuru arimo atanga ko atariyo. Noneho njye nkaba nshakisha uwo mwana kandi ari njye utanga amakuru ariyo, uwo mwana ko ari umwe dushakisha, kandi bikaba bigaragara ko hari amakuru abiri kuri uwo muntu. Ni ikibazo. Birumvikana ko haba harimo ikibazo igihe mwaba mutanga amakuru atandukanye kandi mushaka umuntu umwe. Yego, icyo nicyo nirindaga rero, kuko n'ubundi nkanjye amakuru natangiye kuyatanga umwaka ushize, nuko nigeze mbona uburyo bwo kukuvugisha cyangwa message nakohererezaga ntabwo ahari wazibonaga, ariko uko byagenda kose wari buzazibone, wenda kuri liste yagombaga kubaho igihe icyo ari cyo cyose wagombaga kuzabibona. Deje ugasanga uwo mwana urimo ushakishwa, n'ubundi harimo ikibazo nk'icyo ngicyo. Nibyo nirinze rero. None se uyu mwana yagiye ate, yagiye he, ari hehe, amakuru ufite y'impamo ni ayahe? Umwana igihe yavukiye, kuko ninjye akurikira, urumva nanjye nari mutoya, kuko mama akimara kumubyara amaze ukwezi kumwe avutse nibwo mama yapfuye. Yitabye Imana ari mu bitaro byo ku Kibuye, hopitali ya Kibuye. Noneho mama amaze kwitaba Imana, umudamu wabaga mu bitaro bya Kibuye yari umuzungu w'umusuwisi. Nibaza icyo gihe papa kumurera byashoboraga kuba byamugora. Niho habereyeho uko kuntu yamutanze kwa bazungu, ko uwo muzungu yari afite oruferina ngo ahantu bita Inyamishaba. So none papa mutanze rero, igihe cyaje kugera nanjye, kuko twarakurikiranaga nari mutoya, nanjye aza kuntanga kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru ntabwo hari Kayove, ahubwo hari
ahantu bita Ibihingo, hahoze kera ari mu karere ka Mabanza. Noneho umwana igihe cya manda y'abo bazungu cyaje kugera, baragenda bagiye, ariko ntabwo tuzi niba papa amasezerano bagiranye yaravugaga iki, kuko twebwe njyewe nari mutoya, urumva nabaga kwa nyogokuru, ariko aho byabereye bamujyana banasezerana ari kumwe nawe kwa nyogokuru, ntago baje Kayove, ahubwo barahuma banza kwa nyogokuru. Kuva icyo gihe rero haje kugera igihe jenoside iraba, noneho na papa aza gupfa, irangira gutyo, nta yandi makuru nigeze menya. N'ubundi ayo nshakira kuri uwo mwana nuko icyo gihe byabaye turi kumwe. None se abo bazungu bamujyanye, amakuru nge mfite nahawe na Shadia Mukunde nte nuko uwo mubyeyi wamujyanye yakoraga mu bitaro, ndetse n'umugabo we akorera idini ry'abapresbiterian. Ibyo urabizi? Amakuru nabajije mukuru wanjye yambwiye, kuko we yari mukuru, ariko n'ubu arahari, yarambwiye ngo uwo mugore yavuraga mu bitaro bya Kibuye yitwaga Liziane, noneho umugabo witwaga Gore yari profeseri mu kigo cy'inyamishaba ngo cyigishaga iby'ubuhinzi ahari, kuko yigeze ajya no kubasura. Ayo mazina se ko numva uyafite, ukabuzi ko ari Abasuwisi barakoraga inyamishaba, bakora mu bitaro byo ku Kibuye, nta muntu waba warigeze akubwira ati aho bari mu Busuwisi ndahazi, ko Ubusuwisi ari butoya? Oya, nta muntu wigeze ambwira ahantu baherereye mu Busuwisi, kuko grand frère yanambwiye ko bavuye mu Rwanda bajya muri Kenya, ntago bari bagiye mu Busuwisi ahari, ariko nta yandi makuru nzi kuri ibyo bintu, niba baragiye mu Busuwisi cyangwa niba ari n'ikindi gihugu bagiyemo, cyangwa niba hari ahandi bagiye. None se grand frère wawe yakubwiye ko umwana bagiye bamujyanye cyangwa se bamusize inyamishaba? Oya, baramujyanye, kuko badusezera turi mu muryango bagiraga ngo bajyane nawe. Umuryango wawe umutanga, papa wawe amutanga, yamubahaye nk'abagiye kumurera cyangwa se yamubahaye nk'abagiye kumushakira undi mubyeyi? Bari bagiye kumurera, ntago bari bagiye kumushakira undi mubyeyi, kuko n'ubundi badusezeraho yari afite nk'imyaka, nabonaga kuko we yabagaho neza, yarandutaga mu gihagararo, urumva twari dufite mu myaka nk'itanu cyangwa 4 gutyo, yarandutaga, ariko n'ubundi nibo bari basanzwe bamurera, rero nibo bari bimutse bagiye gukomezanya ubuzima, n'ubundi nawe ntago bari bagiye kumushakira abandi bantu. Amakuru mpaye ndumva ari meza kandi arajya kuzuzanya nayo Shadia Mukunde nte yampaye. Birumvikana ko yego tukigerageza kureba uko twagera uwo muryango umufite mu Busuwisi. Urakoze kuba wujuje ibyo Shadia yavuze, kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe, hanyuma turebe yuko uwo murumuna wawe twazamenya aho aherereye, kugira ngo mwongere muhure. Ndahamya yuko umukumbuye cyane, muherukana kera. Yego, murakoze cyane Venus, kandi tugushimira akazi kenshi ujya ukora, Imana izadufasha, wenda tuzamubona. Urakoze cyane. Mu gusoza iki kiganiro ndifuza gutumikira Nemeyimana mwene Matabura uri Kigali mu Rwanda, ararangisha ababyara be bitwa Nshimirimana na Nsengimana, bavuka mu Burundi muri komini Ntega ku musozi wa Murungurira. Mama wabo akaba yitwa Virginia, nta rindi zina bampaye. Batandukanye mu mwaka wa 2004. Nemeyimana nibwo yatashye mu Rwanda, ababyara be Nshimirimana na Nsengimana bo berekeza muri Tanzania. Agasaro kaburaga karabonetse, Agasaro kaburaga karabonetse. Ni hano rero dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mbashimire kuba mukomeje kutugaragariza ko kibafitiye akamaro, amakuru muduha, kuba mutwizera. Inkunga yanyu ntigereranywa. Iyi radio Ijwi ry'Amerika ni yanyu, nimwe dushyira imbere. Mugira amahoro. Mwari kumwe na Venus Nshimiyimana.